Yakoba ati bakazi bange mba ku luguudo ye mba ku lyayaye ndi kuwulira bubi tuli kwewulira bulungi wenfanga hoteli ya Sande neri kwenda okundita ati aye musooka musirike ebintu bino tyenda kukola ki kubyogera tunabyogera nga bikoze ki nga bitamye. So kumbere neri wonti mulwaire era byokukyuka n'ekyato kikyamanga kukwogera ku bintu ebiko bibantisa yale chapati wa Sande. Ni mwende kubanga yakoba ati musooka ebintu mukole ki mubireka ayo obulwaire bwe bujja mu maiso emali mwakola ki mwayogera. Waida kwapulaka kwako kuyamba bana bolwisi kuyamba bantu bo aya baida bakaiba bakulekera kifua kakoko bajanako waida kwapulaka buzi kuyamba bantu bolwisi kuyamba makako aya baida bakaiba bakulekera mukuwa kabuzi bajanako waida kwapule nga uli kubona embeera tinungi ebusoga twidi kyatugwireku abembi baife bagwire munabe bali kulwala ebirwaire bitategerekeka era nga gye buviireku omu ku bembi ab'amaani eyakyakaina okubembaire owakadanguka mu Vice David yena obulwaire bwamugema era ebyayirira tibyali birungi waliwo akabitawo kabanga katono ate wabawo omwembi owundi yena nga akubambaire Yazid owewalanga era ebugweri yena olumbe lwamugemye era nga lukumulumanga Vice olwamuluma batukobere nti yakamala n'olumbe oba weeks nga 2 aye ng'embeera erubi okukyukaku nga wayi media tuwunire ku wako wewalanga tugira okutuuka batukuba ati embeera yalemye bamulumisa mwidwaliro Iganga era nga tuliye n'Iganga abantu mikwano gya Yazid abenganda emitima gikabeewanika embeera tinungi so tuli wano twogere ku n'abantu maana batukobere osobola okuba eyo waba nikyoyambako ku Yazid omwembe waife w'amaani ebusoga kuboneka nga irengulu oba kasente oba idagala ebibaluma muna bali yogera ku kwino niwa amaine go niwana Nzachiwala Silvia omulwaire omwetu otya musaada wange tukobere ono obulwaire bwida butya obulwaire obwabufunira ku kyakulya endala ya muluma yajja mu hoteli afune ku kyokulya kati we yakubye ekyokulya ekyo mwe bamuteera ekintu ekiri kumulwaza kati bwe yava eyo tiyategeererawo yajja mu idwaliro ng'alibona embeera nga munda mutandise kuba okuva wekyagwa munda mwenaawe watandikira. Okay. Kana ka hoteli kajjamu okulya kali luyiwa kali walanga mu senta mwena akati yali yaki yali ya chapati kuba yali n'amagi yagatwala mutere ku chapati yali n'amagi ngalikwenda kulya chapati ya magi lewe yakubya mu kifo kyogemya direct ekyokulya yasooka yakyetolooza emiyandu yava mberi awali abantu ono yakuba chapati yasooka yetoloola naye emiyandu chapati kati oluvainuma namubuuza nti omugaati gwange meyeiza yamuwa olw'embeera engajja endala jjala eri muluma ate nga wakukyalo tiyakitaako ino birowoozo yayita kitaireeko ino birowoozo. Okay, chapati yagirya nderere tekwali ku kyayi oba bidandali kikomando yankoberaku ekyo nti kyaliko so mwena akoba ati obulwaire bwatandikirawo nga amaze okulya chapati oba awaka olwamala okulya chapati ati munda mwatandika okuba ng'omutogota ng'ebyenda byefuukuula yatambula yajja ewaka bwatuuka waka omuwemere yadda emooli emmere ey'ewaka yakoba ati ndiwulira ndi mwigufu kuba enda weena okuva chapati weyagwa munda weyawulirira obulumi enda yakakanala mwatandika okutogota so obwidanda by'obusookerwako yakola ki obwidanda byayida mu idwaliro Iganga
bamutwala ku sikaani abenda babone munda omwo sikaani yabakoba nti alina alusaazi bamuwa treatment ya alusaazi aye nga nageza n'ataamu okumunda muno treatment ya alusaazi abakairi bubi ino n'okusinga kuwaalwa ng'abayi kati yasigala ng'embeera tiyamulembe era ajja okujja kulumba okuziika baisiro akuba nti era yali ateeka okujja kuba yali mwine aye ng'alwaliro lekumuluma kati bw'ava eyo wetuzuulira irala nga niye mwene saini alikola ki ali kudibona wajja mu idwaliro ed'obulwaire nga likyuseeku amutwala etololo kuba yali omuntu ye twali tusuubira okutukobera bulungi obulwaire amutaako ekyuma bakebera neyatukobera nga butwa etololo balaga nga butwa tibaba wakubwidandabe atuwa obwidandabi wetubaye tulikozesa kuba obwidandabi obwo ekigendera kyabo kyali nti bukamula ebikyafu ebyo bifuluma era abaire afulumya kulala ino baire nga mugezaako bya kizungu bino ebyekirugavu ebyobutwa nga temubikolesaako tubaye tuli mwidandaba ndidandaba dombi nga tulimagane so ngaimu abafamire ono yabakobera ati alira chapati olasuse kwetolola nayo wale yajemuwa imwe temwebuuzabuuzaako kuba oliawo nemutenga kulondola lwaki akikoze kino biki nife nga tukalina kubitegeera baine beyali abaali mu wuteeri sente awo bakyogera bamukoba ati okoze bubi okwetoloola n'omugaati ng'ate mwene gwakukobya ali wano kairi wasooka kujja nagwo miyandu oyakuba chapati amuliku n'oluganda lwona bazira luganda yasite wakukyalo so wemuve nga mukayi kujja tololo olumbi lwali lumuluma lutya ng'omuntu wanakuba ati luli kuwuluma luti ende nebeire nga ezimba gankakanavu nga newalyaku akantu kadire kati awulira nga igwite nga ni kumwoyo tayenda kulya so wemuve tololo mwamwiza waka embeera yaluba okukyuka era twabaire nga kuba nga era tulikozesa treatment nga batufire tukolesa eddagala ire engeri gyali nti tulikwenda twayenda afulumya ebikyafu era alitambulira era ku drips okufunaku amaanyi mu mubiri ngaima bamugenza embeera ebeire etya ebalemye etya waka okayira okumuleeta okumutuusa eno okayira okumuyiza mu idwaliro embeera ebeire etya anti wakirowooza nga era wetubaire tuli nga alina alusaazi era batukoba n'alusaazi dona era tuteeka okumwiza kairi bongera omukebera tubone ekijja mu maiso era nga kye bakoze kuba bamusikaaninza era batukobera ekijja mu maiso sikaani eraze eki sikaani eraze ng'obutwa bwakosa munda muno aye ku bitundu ebyeitale eno bukalituuka okay so oti walatebezwa okuba nti oba neyakola kino nabeera osuubula nti oba tebatyamya ku kyalo kubuuza lwaki yakikola kusinzira ku mbeera da Yazid abaire musaada omuwolo ate ntalo kakasa ku mikwano dede yakobera kuku ekigiire mu maiso mpinza oba nga ayinza oba bati yakobera weerosi kuba tyakiwulira ku ngampayira nti ngiire kuyo weerosi aye nga abantu abaaliwo okusinzira ku mbeera dde omuntu ole bakikakasa kati kyaba kiyalinderere so sova kasoka bamutempo eddagala wano mu iddwaliro embeera eri etya engeri gyabaire alisaatuuka ino treatment eyo bamutaireku era nga ateeka okusooka ikaikane muukwa awuumule muukuukuuku kuba abaire tali kulambaala so embeera da Yazid waka libeere litya
abantu abematira bakola ki Sada azira buzibu azira buzibu awaya n'omwana n'omukulu aseka azira buzibu so tinga imwe abali kumwidandaba kalubizi bakika muli kufunako kona ngaife likalubizi bwera obuyambi kubanga okuvanga afuna buzibu obwo tasobola akola milimo de nga dabaire atolamu akasente tasobola ate ng'era tuli kufulumya kubeere twagireyo neera yabaire kufulumya sente dabanga tusaba wa buyambi kutugemerako waliwo abeeyo nga oba oliawo yandibe nikiyandigemera ku Yazid okubona nga awona olina namba y'essimu ninayo nti gisome oba oliawo bagiwulira eri 0752 4 98 17 eri mumaina gani Lugumba Yazid kale namba neyo aye tukusaba nti webayaka yakukubira otakubira nakuba ati kayo musindikire sente bali tugaba namba dino aye abafere bangi nade emikutu gye tukolera kale bambiyo nembeera Mwami Lugumba Yazid Omuyimbi ewebusoga embeera ekalimbi era bamutwale tolo bamuwa ku bwida ndaye byalemye bamutwere waka ngembere kwongera okwononeka bamumusamwidwa ero eriganga wano wetuli wana iganga osobola okwidaga mubona ko inga namba y'essimu nayo osobola okuba ku wida wa checkinga ku oba n'obuyambi wabona bambida wa muyamba wayamba kuku wano obuyambi obw'esente osobola kubanga oli eyo ng'oba oliawo oyida eddagala ery'obulwaire buno era osobola okutulagira namba ndala eyo okubaku era twafuna obuyambi n'eddagala ery'obutwa ng'omuntu amuteza obutwa eryekisoga bali likozesa kuko natugaita tulegaita wakali kuba nkyukakyuka enkyuka eriwo okusinziira ku bwe yali eriwo kuba yali tasobola kwefundika nga tasobola kuba ku lubavu aye kati asobola atayendeza nikava mukanda guyeno omwekengera atayendeza nikava mukwano guyeno omwetegereza atayendeza niketuva bembi bona mbetira so yakuba kingaise waka oyaira waka yankoba ati mukazi wange nva mu senta aye njire mu hoteli ya Mwami Sande kati mulimu abakozi batya babiri yakoba ati bana abavuka babiri kubaire kwatya mulala yenkobi nti nkubira ku chapati y'amagi kati chapati y'amagi yabeda tiyakubira usaawe eyo yabeda yajana yeyinuma yalindirira ku yakoba ati bana tiri kubona kuki ku chapati kati weyaiza bale bamukoba kubamu ati ye muna ole akukobye chapati y'amagi eriwa kati ono yalowooza yakoba yino nze mbaire ndidi nti oba agire mu kibanda aliwo yabeda chapati yakola ki yamuwono yakoba ati we bali bavubuka ndowooza ezira kyajja akola ki kyajja akola yabeda chapati yagirya kati bwe yagirya kati n'okwira awo okola ki munda okumutabuka onakolo yaliwo mwamutabuka mutya tutwaliyo mwamusaamuuka yajja mutoyi yatandika okuwaluka okwidukana yakoba mukazi wange nga munda munsaamuuse era chapati yendiire neviire ku ndowooza ebyo se namukoba nti musaada wange tidi kyakukola
kubanga olw'embeera takyukanga. Embeera takyukanga asaawa eno era atuuse okujja okulira abayisi ng'era mulwaire. So kumbeera neriwo nti mulwaire era byokukyukamu nekyalo tekikyamanga kukwogera ku bintu ebikobiba nti yali chapati owa Sande. Nimwende kubanga yakuba ati musooka ebintu mukole ki mubireka ayo obulwaire bwe bujja mu maiso nemali mwakola ki mwayogera. Nga n'omusaada mwena akuba ati musooke mulinde aye nga nekyo onere kuno obutagemagana ni Sande oba ow'oluganda wa Sande oba ku kyalo eyo waliwo entalotalo. Nga n'oyo Sande babita naye mu kinumo kye abaire mukubi wa kinumo. Bena abaire memba mu kinumo kye. Abaire memba mu kinumo kye. Ng'era ezira waaja n'atakoba Sande ati idda kukole ki idda tuje aye ku bano ababaire bamukolera. Nga kizibu buli bukalivu muli kubufunawo kumwidandalo. Bukalivu tuli kubufuna lwa buyambi. Tukali ku mboozi ya Yazid afaani eriina eryange atebeza okubwanga yaweeba butwa mwidwaliro eiganga bakoba ati alusaz bamuwaako n'eddagala ebyalema aba omuntu waibwe tebati amabutyame bamutwala okukabiri era etololo mwidwaliro oba eri abasisita bamukuba akafaani bali balaganga food poisoning nga yaweeba butwa. So tuli awo kwidandaba alusazi toidandaba n'obutwa aye nga kikolebwa okuba nti eyakikola wa ku kyalo yali agira ogula chapati awo yankuba nteerako amagi bwe yasuka yeetoolola enumba ati chapati dewalanga dona nzibu banange banatutiisa okudirya ate nkaire omuna munange nakamunange nti tulio ka chapati aye katonda ndogeire munakane tunakaliganga ewalanga watandi wana atutiisa okulya chapati ewalanga awo ebibaluma muna Feri abituluma. Iwamuwira ag'okulwala okw'omwami bw'ogakwaganawe Waka. Nga yayira ku luguudo. Yakoba ati bakazi bange mba ku luguudo aye mba kuli ayaye ndi kuwulira bubi tuli kwewulira bulungi wenfanga hoteri ya Sande neri kwenda okundita ati aye musooka musirika ebintu bino tyenda kukola ki kubyogera tunabyogera nga bikoze ki nabitamye lero ataana bambeda bamutwala mu idwaliro bamutwala mu idwaliro ate ku kativi ekiramo tekyabakanga amara yatugumya atibe mugume atuge bamutwala ku kativi bamukuba akafaananyi bamukoba ati alusazi bamuwa eddagala lya alusazi aye nga balikozesa amala kabiri yabisibwa bubino ate yavaayo bamulagirira kwe dokita ewa owekinansi oba oyina kizungu eitololo eyaja kati dokita yatuuke yamwekebedda ku yajozula nga butwa nga buyalya so ai mwene yakuba Sande mwene hotel ya Sande tene yakuba chapati bala abavuka omukozi wa Sande yakimukola ati amukoba nkubira lolekisi yamala yayira ku isimu ati esimu bali kujalisala koleka ndiritinge mwebiki ebintu bino ebirimu se yaje okufundukula ati omutwe akoba owa chapati wangaliga ati nze ndikubuuzanga owa chapati katiri kumufuna yetolola inimero ati ni chapati yaire n'emmere yamugemya chapati ole mwine guyalina yamukoba ati Yazid tolya chapati eyo ole yamukoba ati me wali mwana muto baba ajikozeshi aya pa kujisula munda kemondo omwo mutandika musata era abana abato nabali kusinga kola bikola bibi
baliyo bwifere bali mu kaweereza ba myaka 14 omwagana ali kwogera Luganda yakyusa amaloboozi yakyusa ibada kale oli kwa abaana bameka nina abaana 5 kale katumusabire Katonda amuwone kale ayo nembeera banange tukwogera kukona abantu ba Yazid beeyogera kukona nabo nga yakafuna ekizibu kino obulanga nga oli kuwulira akoyibwa okuba nga yaweebwa obutwa muchapati ewalanga awo musenta banatisa n'okulya chapati ewalanga ate omusadde bebalanga bwebalingira bayikaikamu abantu awo tubiseewo nga wayikaikamu ayo mbona kaikinda ekyalo waife yenviire eyo ebusede eriyo omukyala yena yatega butwa mu nyama omuntu yafa nali nva mu tawuni eno naira yekae mukyalo okubona ku mama yali akali kugiisa nakandi akanje namuse ku bantu mu center nakati akanje ndenga kuwale awo tuka wakati abecha wati banko tuka waka nakabama nti mpemere ntono nze ndire kuwalo owole yakati nani akobye okusya oyagaba obutwa inaga amaani Katonda ya namba ayenga twidibwidinga asobola okuba nga azira buyinza kuono Katonda ida kumuwonya kubanga amuzira ku buyinza tumusabire ida kuterera bambi so obere wangalira ku kyalo kino ekyewalanga ebikola bino ebyobutwa mu sente yewalanga biberenga birimu abavuka nabatandikiriza bino senta ogwa muze munene muze munene kibairemu kirimu ino kirimu ino kidako banti ate nekisooka in the first time ayenga tijire beyond kyabuliddo tebobutwa kyabuliddo oba nolenga okola kumukutegera ko jawawalanga baguma abo buti baguma omutima obutwa babona mu kizibu patulina entete okutega omuntu ebuti ewalanga awo kaita omuwa mudomuwa ate akutega oti asaba sente ningi ababanku 4 nga bakutoola oida kubona kubenda jase oida kubona ku kale muze bujire munene tinasooka akasitoba na sente do ngakola mulimu walanga kiri mu igombola ki walanga kiri mu igombola Igombe district Bugweri kale kyalo ekyo tukigangalire ku zende ku business kale nata ku dental clinic aye negendereza bakangesa zene emirundi giti nga mbuka bakukanga mwawo aye nga kibakozi ngeza ku kukiga nenko ndikuwa nankani odulizi ekintu kya kitufu kye bantu usisaako bali bakuteze mu kali bakuteze ku emirundi giti olwasooka baleeta bampemere mu hoteri gemba njo okulya baleeta ati musawo olina abalwaire gali kuki kungira bwenvaayo nti yetegeeza sowaani yali ya yero aye nga batewe ya bulu na bede emere eyo akati sowaani eno tinebeire yange nadema okulya emere nabera chapati nagisuulere emere nagiwire enkoko kokodafu lwairo kulu kokodafu muganda nze nga bakambwe kale wakulanga kutunda tula bantu maino kutula mu bantu maino nekibaluma ndi dentist ai kumwene kubene kukyalo kuli kwasobola ogatolamu ate kabiri nti wale guno omulimo gwe yamugobo twasobola okwemba ano wafitina taba nansonga lwaki yamugobo twa atega omuntu tasobola kwemba wabula nti kirole kimuluma akuba lwaki gundi ali ati tekigaba ekyale kigaba obutwa kigaba n'ebiwala era buti ebikola ebiriko ebigala byona bibitirivu bakikukuba wakiwulira era balange efuuse balange efuuse nzibu kale ogwo omuze gulikula wabula tusabusabe nti bayireku abali kukikola oba mulimu abato oba mulimu abakulu aye nga kyava inumere ababikola bazeeyi bavubuka nenti eno ni enkulu egeresa ento kale omukulu aba inuma
omuto yakulembera kale oyo ti malungi abewalanga mu igombe ly'eigombe mu disitulikiti y'empyaka ey'ebugweri amawulire ge bali kubasoma ku ti malungi mulimu emiziro egy'okutega obutwa ekyalo tikidda kukola abantu baidda kutya okuyidaawo okulyawo n'okolerawo emirimu so webanga eriyo abakola bino ndowooza bemutemuyire kubamala muleka ekyalo kikule musawo wuuno yena yali agiire bamutega obutwa yalwa kulya mmere yayiwira enkoko daali enkoko daafa kale baidde bantu akuli fene era yangulira fene tyamala yakolaki banga bwa mwana kaira musawa ale fene kuba oli ku kyalo otolamu amaino baleta fene oyo kyalo nga tekirungi ekyo namotagemo tabuli kawuka kajjaku kafa walanga era yamaina ku igulu kungulu ati kyalo ewalanga igombe bugweri obutwa bweyongaire ndakufuna akaire nje kwekyamaani ero si wano ankobereku ebintu bino lwaki tebatyamya lukiiko lwaki ebikola bino babaliko okuba nga bijja wamaiso nga abakulembeze bali ku kyalo kyalo kikula nga kiriku ebintu ebyo bisobola kula ate n'abasinga bungi abantu bakya community eyo kyetera omuntu okuba kaale kutya olw'embeera oti neeyo kuba ate kireetera ni business okuba nga balekera okutunda abatunda abina restaurants balekera okutunda kuwa muntu nga yobutokalya walanga tisobola kulyawo niwo baliko n'emmere yakumiriza makerenda tikisoboka olw'embeera eyatuuka ewalanga era kibitiriire kale bambi tweyanziza musawo amanya go ni wani nze kakarefaize magezi bisuuka engako gwebisaani oli mugenzi ate era oyo tutambule dagalala Yazid abanikibwa nga mwembi aye alina omulimu ogundi ayunga amagumba gwe mulimu omunene ino so tujja mu kuyunga amagumba nze nsanalaza ku mulwaire oyo oba ameneikatya musanze yadde makuwulira bulumi yasobola okola omulimu Yazid omulimu gwe gwona kale timusaada abe nti alina mulimu gwakwemba gwonka ebirimu gyona omusaatu bana bingi byetugemako nze ndi wano mu bya kamera ezena wondagaana wakola ne bino so omusaada otyo n'okutitenkanya sitekulema embeera y'abantu kale bambi embeera etyoweeri amawulire ti malungi aga Yazid omu ku bembi abamaanyi ebusoga akoba okuba nga yaweebwa obutwa ku kyalo weibwe mu kawuteeri muchapati wabula nga babule bukamulobeireku bamutambuliza buli wantu bikalemye wotogera wano obwira buze bubi bamulesa mu ddwaliro eiganga eno ayengera embeera ekali kuterera so tumusabire abaza producer wange aroni biti seidudi abajala n'abamizinyo okubabona banamunda zikamatu omwembyo mulungi asooka kulamusa kodeya bataka atalima nakwemba talisaka kwinina wange nayikumbe ndata omugalo gw'empologoma nga banzala omusaada mwene baba gwangubu ali yali magombe nigembeeta tibakagulira baba yajaira kandire kumulamu Yazid gwendese malobinonoke Kwaida kwa kulaka kwa kuyamba bana bolwisi kuyamba bantu bo aya baida bakaiba bakulekera kifwa kakoko bajanako kwaida kwa kulaka buzi kuyamba bantu bolwisi kuyamba makako aya baida bakaiba bakulekera mukuwa kabuzi bajanako kwaida kwa kulende yo kuyamba makako lwisi kuyamba bana bo aya baida bajiba bakulekera busa ende yo bajanayo Yeah.
Oida kwagula bajaji kuyamba bana bolwichi kuyamba kyalo kyo aya baida baji babaleka mkwekweryo bajaji bajja nayo